B'investiment ta' madwar 20 miljun euro, il-kumpanija Tolil li timmanifattura pakkeġġjar ta' prodotti kosmetiċi bniet u qed tirriloka f'ċentru ġdid u innovattiv fil-qasam industrijali ta' Bulebel. Fuq medda ta' art ta' 5400 metru kwadru, permezz ta' binja fuq 5 sulari, l-impjant għandu kobor ta' madwar 20,000 metru kwadru. Dan l-impjant modern għandu għadd ta' faċilitajiet favur l-ambjent fosthom żewġ ġibjuni li jesaw madwar 3 miljun litru ta' ilma u li jintuża fost oħrajn biex jitkesfu l-magni, insulazzjoni, parkeġġ taħt l-art, dwal LED u iżjed. Fi żjara mill-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona f'dan l-impjant il-ġdid li se jitlesta u jinfetaħ f'Ġunju, il-kap eżekuttiv ta' Tolil Group, Andy Gatesy, spjega kif f'4 snin biss il-kumpanija rduppjat il-beħ tagħha minn 50 miljun għal 100 miljun euro. Qal li dan l-investiment tagħhom f'Malta ikompli mal-ftuħ 4 snin ilu ta' ċentru ta' innovazzjoni ġdid u issa jistgħu saħansitra jirduppjaw il-produzzjoni tagħhom. It's a 20,000 square meter building. It's a 20 million euro investment. We have space to double our production here in Malta at a time when the world is also changing. So we think we have a really interesting future, and that's why we made this fantastic investment here in Malta. Permezz ta' binja iktar għolja, dan it-tkabbir seta' jsir b'użu inqas ta' art, tant li art li għandha l-kumpanija bħalissa se tingħata lura lill-Gvern. Yeah, we were spread around this industrial estate. We had, I think, at one time 7 different units. We're going to give all of them back apart from this double unit here, which will become our warehouse. If we can build up and build these modern factories, we can have 4 times the amount of manufacturing space on this estate with modern, environmentally friendly factories. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona spjega li din il-viżjoni ta' impjanti ta' manifattura moderni hija fil-viżjoni tal-Gvern. Għandna fabbriki bħal Actavis, bħal Food Factory u din it-Tolil illum illi huma riflessjoni ta' fabbriki moderni, fabbriki illi jistgħu ikoll jagħtu servizz illi huwa eċċellenti għad-demands internazzjonali li hemm u iva l-Gvern jixtieq jimxi f'din il-linja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.